Nalito mapala so video lang nakiwan pila bangke uruna do yasuni atangka kopia thesi la so chiklo long ledet ma la pe non update kimi kopi pc ke bang ma la so puthak sinali tuma pan pini la so video long pathiek pen nang than pachini ponik po jong sinali tum la so youtube channel long nang kahomri milang pulte ke chihon penali tum subscribe ikon la pen videos taminali tum share ponikon tangde non pathiek pen uruna do yasuni atangka kopia thesi la so chiklo long ledet ma la so puthak le non pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang tangde non chethan polonang uruna do asuni atangka kopia thesi December achiklo mate kidam tang tarik kep ahot long egedet ma la pen non uruna do asuni update kopia ki misi kidoma la so puthak nili non ali tumpan klar dak pen nang than pachini ponik po lapen dak nili long stami puthot alo nang kili thudolo nili nali tumpana piklang thuik po uruna do asuni December payment not received major announcement coming soon ase uruna do asuni la non la December chiklo pinike date 13 tanglo la sik kaiki labangke date 10 mate tarik kep ahutsi achiklo jon 10 mate achiklo jon wang stami 1250 rupees atangka labangke uruna do asunia long amen kido tum anabang phuat diakta abang fietum labangke long pon igom lo stamin non labang so chiklo la December achiklo labangke tarik cap stame dami galo stamin anta urna do yatangka labangke long egedat lasi kopia the silong ege mala tanili nali tumhanan than pachini ponik pola pen komantu sila bang so tangka kilong jima la so puthak talo Lapen many beneficiaries across Assam are concerned because the Orunodoi Asuni 3.0 payment for the month of December has not been credited yet. People are asking why the delay is happening and when the next payment will come. Lapen penangan Assam karbiang long data dilo. Lapen Assam angdang anta kaan mala Orunodoi Asunia long amen kido abang piatum ekonong stami labang so December siklo tangka labang ke pipon igedad lo lapen long igedad lo lapen penana abang fiatum nilifan stami nang karju pondo lapen dak nilirong asar pimar tum stami la uruna doi asuni long amen kido tum an stami alang litum ekonong stami sikai sia tangka stami jang igela alang litum stami narju poniklo asinon Hedjong, during a recent meeting held in BTC region, Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma addressed this issue. He mentioned that the government is preparing a major update regarding Orunodoi, which will be officially implemented from 1 January 2026. The Sinon Hedjong kedamtang atumi mulam BTC regional ang odang meeting dolo lapen Orunodoi hedak stami ingpu dam iklo lapen hodak ingpu det pen api ho alangli kaning je pon alam the labang kelason non ki bangji aningkan tarik isi mate 1 January ahot labang ke Orunodoi asunia long amen kedo tum an abang phia tumapan isi surprise kipi ponji polam the alangli pupon iklo lapen according to the announcement labang kelason no ko PPC oda ki pupon ma labang ke nilinang than pachini ponik po from 1 January 2026 all Orunodoi Asuni 3.0 beneficiary will receive a big surprise. The government is working on improving the scheme so that more families can benefit. Essential household items like dal, sugar and salt will be available at a special price of just 100 from January 26. More detailed guidelines or the full announcement will be released soon. Silason lo alang lihoda ki pupon alam the bangke non ke bangji aningkan tarik isi January tarik isi 2026 aningkan la bangke Orunodoi along amen ke dotum an abang fiatum pan isi thedung surprise alang li piponji pusining jepono laben kopi surprise ne kopi ni ki piponji la bangke alang li puponi kelang sitami la tarigi sinang lelo pulotangte la soche chini ponikpo lapen puthot alang li dak ki pupon alam the labang ke lason no non ke dam tang an labang ke ilitum ration card ke dotum labang ke dali lin lapen inti sini pustame
lem salong stami pi ponik bom no lapen ador la bangke nali tum chini ponik lo lake thom pen ko ansi nali tum ki pinang nang ma stami non ki bang ji aningka tarigi si la January 2026 pen bangke ilitum lake thom dal su chini lapen ingti lake thom pen ke ador la bangke pharo si pen si ilitum long ikpo lapen non dak details sa son bangke pipon pelang announcement pipon pelang sitame non jila January nang lipo bala December last molam nalitum update bangke official update bangke long pon ikpo lapen nalitum puthot dak chini nang ji kenang sot the delay of December payment may be related to this upcoming changes and update in the system. Beneficiaries are advised to wait for the official notification from the government. Lasi kopiat sila orunadoi nang chithap thidet ma labangke lahai pota haiji alang litum la non tarik isiarni orunadoi asunia long amen kidu an abang fiatum pan isi thedung a surprise ki piponji pualam the apotsila non December achiklo tangka bangke pipe data hai lapen nalitum mathari laso achiklo staminalitum long lokathek ba long le data thek jong silong le lo polotang te nalitum kilong ji la bangke tarigi sisi nalitum urunadoi asunia tangka la bangke long ponikpo lapen holaso hod nalitum kilong ongchat hai mate kedam ta video long staminili kipu pondolo surigi thomra pharo isi analitum long lok ta hai lasi ba komchat tai ongchat tai lapen labangke ni list tami puthekte lakenalitum holaso si chini ponikpo lapen nalitum aso video labangke share ponikon lapen non official notification bang da publish ponpe ba release ponpe lang sitame ake haila Himanta Biswa Sarma hin pen kaning je pon alam the sitame nalitum pathiek pen lang ponikon lapen arju ponikon si ai matri amar Kokraঝাৰত আছে তামুলপুৰ বাক্সা চিৰাং ওদালগুৰি সকলোতে আই মাতৃ সকল উপস্থিত আছে ইমান দিনে মোক সদায় খুদি থাকে অৰুণোদয় কেতিয়া পাম আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে অৰুণোদয় পাম লাখপতি দিদিৰ 10,000 টকাটো আমি বিটিআৰত ফটাফট এতিয়া পাব আৰম্ভ কৰিম আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 100 টকাত 1 কেজি দালি 1 কেজি চেনি আৰু 1 কেজি নিমখ পাম আৰু 1 জানুৱাৰী তাৰিখে অৰুণোদয় পোৱা আই মাতৃ সকলক মই এনেকে ডাঙৰ এটা উপহাৰ দিম লাগিব না নালাগিব কাক নালাগে হাত ডাঙকচোন কাক নালাগে হাত ডাঙক আচ্ছা এতিয়া কাক লাগে হাত ডাঙক 1 তাৰিখে টিভিত শুনি থাকিব হবতো শুনি থাকিব নে নাই আজিয়ে মই কৈ নিদিও 1 তাৰিখেহে কম আপোনালোকক মই কি দিম কিন্তু যি দিম ভাল কৰিয়ে দিম হ'ব আৰু আপোনালোক সকলোকে মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনালো শুভেচ্ছা জনালো আমাৰ বিটিসি হাগ্ৰামা মহিলা lasi nalitum lake Himanta Biswa Sarma hin pen kaning je pon alam the sitame arjulong lo lapen thek bonlong lo lasi nalitum chonghong ik chornon made labangso atangka la orunadoi atangka labangke non ninin thoma phipen longlok kathek balong le data thek jong silong le pulte nalitum labangke tarig sisi nalitum long ik pola pen tarig si kilong jia hod labangke nalitum penang anak ki ong si nalitum long ponikpo lapen video labangke nalitum share igol so YouTube channel stami nalitum lasonson update nalitum kilong werji lapen karjulong werji apan subscribe ikon nasipinia video long bangke laan le ington ponik nang lasidomi thakmi kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel long kelangara do anapan stami nilin pen kardom